nga yeng ban ya merjing mur lang sindir Argentina pi hakabede yang skim te ngi juba asor te nginum yo kum ga daga gabu nomor kali tang yo kiba sebar tu asor spokiro le dia ki nong dengan cukup sot lengkot ya daga skim na trai la filosofu bat pila yo ya kitip ba pila ya poem ta sni ba pila yo ya kakenjalun kalun kabalong zero interest Hingga ban siu interest, yang interest jompi siu daga sorkar MDA jumi. Marna soban ai borong ru, my congratulations to the Chief Minister and the team of MDA that we have initiated to convince the central government through the Veterinary Department, Government of India, to sanction and to consider this wonderful scheme for the interest and welfare of all the farmers and all the cooperative societies, and especially to generate employment to the educated employed youth. Tengah sim bakarono kamuru pilihan tristo, kamuru bersama India orang scheme biar tristo. Te dilatih bibi kerja scheme mandai ngasusim ya kagumnya. Ya kerja skim lembaga sedelomen pensiyo ya kerja lu lembaga CDS nang benta ban penkral ban penmi ya kedut ngilayo bajera haru arspa katsan kro nang benta ban ri ya kisnyang bagi orang pikir mission ya kan yo haru arspa kandai kro te kumbang partai Bimdan kapan siu interest ke state government apakah MDA government kan siu ya kan interest ke jumpi. Te dekat kini ki cooperative societies kinyo ya kan free interest loan. Nang tan nabenta kan ban permit kadut. Kini ki cooperative societies kinyo alu sikrur kawai ke society kumkalun ban ri masih dan mentapan risnya kita arjat kategori kawai ke breeding units kawai ke fattening units ban permi mau kisnyang lagi hakun ratli ni asor mji ni risnya tega sulung bayi kimi hun jangan ini nong na bo shampoo te ngai yang tu mengalih pecah buat semestinya tes nikah pratili dan baju kau yang dan berkat. Jadi mereka breeding units kibale kan ni kini yang pesan lang harus cukup dengka, bat dengan pensengah bukia mau kan yonong berbedi. Kini kita pesan lang harus lain pula. Ini yo bat kasih keruk mulau doi honorable you kalam. Karena kalau lecture today, it is the check which we are going to hand over to the beneficiaries, to various cooperative societies. It is the blessing and the Christmas gift to our government, the Meghalaya Democratic Alliance government under the Chief Minister of Konrad Sangma. You know, upet ukmi optimism upersat berkuih pipi nggak bumta mengayakan hakmat juga hapersat juga mentah ngawan bumta tengah simini kamu beri menteri stop udah uwe perlo dan ningkong punya udah teng driver punya taksi juga beri menteri stop sau punya mesti bulan kamai uyo pesan jarwa kibalik tu hati kibalik geleng sau punya ayo utristom harus punya unang berpertia tristom usayo bantiet ban dari kali lajong dah ba usi belum ka down payment like 4% dari tristom open thousand ya ka transportation agency ke jong lajong berikut bat mentau ko beliau
kikun mentai kelas kelas 1 konduktor tamna no driver taxi lapan keraukan ni mereka meeting jo mereka skim nam tajo pisir mentau tau boleh berkikun kalau kelas 1 konduktor kela train lagi nyokrol praku ki bos itu ki kia ki taxi kia ke kooperatif kerja transportation agency jo ki gerong bakau kayak gini trace tom dah hanya ru ngasih mereka kabupaten I'm CMP ba kayak gini trace tom Prime Minister Jungi Narendra Modi PTB kumno poi banlong haru Chief Minister Jungi Gujarat sugi trace tom boleh berbuat nolong Prime Minister Jungi one Hasnda Jungi railway station udi salah berubah samsya di Jarut Surong haru nolong Chief Minister haru nolong Prime Minister Dr. Liet Abdul Kalam beri berkubuar mangga setiap karena dipisah baik baulung uteris itu boleh mesti haru nolong saintis dan presiden juga India tengah ruga simbah tapi uteris itu boleh terluka berkuyu naga simbah ini yo prinsip crowd uteris itu boleh berku but mo kumbang ketin nongway dong from ocean depth to mountain top sobanai kulit gerbang lu yai bibi mentar di belah air ke jiruai kayak jiruai apa yang God will take you up from the sea depth to the mountain top tegemut kumalong ma kumalong Narendra Modi kumalong Abdul Kalam kumalong Dr. Rajendra Prasad lo presiden juga ini perempuan yang beduk tengah masuk terat ini bangawan nak kayak sayo banyak boleh lebih dan lembaga dengan sini ada Christmas gift kebiaya IB kabasa kalau kebiaya Tristom kemau bawa ya larkiran hano nak balang kemau di ikai di kot bakut laga dengan Bible dengan Ramayana dengan Quran dengan Gita dengan guru Grand Syahid nak kot kentang kabhoi ki kai gaju kawa hawa bikitia wat ke penduai sisin bacua bikitia penduai ketika dawai ba aman kerhu ya kalau wei gajung ngal gajung bi terbasa to ngi duai berpeng let us pray for each other but nakalian jonga but nakalian ke government gajungi baga department ngi kitbok keruyang ka karika mission lembaga jo hi karlong ko bajok but shong ngasoban kan ya yang sa sinong jongi kibi hun jonga haka bagi bahi jongi dan kata ka sinong bakam jenga men ku muli dari purba wan sang ka jiya to ahin dan ka bisa sila banyak to kibo bin le una ndai senat pat ide lai tadi kisniang lai wasila lai so kisniang kita dan ketika jagon ke sido ke bahawan lut sangola sanwajar sila bersumar gila di dewe masih ibu begiri masih kan ini ya satu pisah atas apa ya bi te long batristom but kubala ong hangnet pet misuai ke figure aru kat prajar metrik ton ngimport lain ni tiap yang siang na Punjab pada Sabah na Assam putar ngating tinggi Mississippi dos siang na po laban nabang kesmah nunggu dulu siang mana berapa tinggi sedikit cadu lain kuat bau dos siang kasih bang pindah agak dorai sebab provinsi Sosparu ya tiap berkabang kasih yang hadu kajing kalau hadu lais pak Prabowo ni susiu kai sabar juga state juga our money we invest our money outside so this money 380 crore it will generate sort of financial help to our own people in our state bila tahu menangkap coba tiap bagi impor yang nabar tekan ni kiai ba kabostunat baga skim bagi ai tahu berkamhok ya kan tu boleh lumih ino epi nang ai bicara ai do nang dubun
Desi benda besar. Ngabu mai nama jenglah dia ngajok nyo aja. Agar dia punya perkat baru nusum mai rumah lagi kelah. Ini bersama ke surga mana kau? Mapi. Government is of the people, for the people and by the people. Then you have to change in the new year of 2022. Change no. Kelar ada pun, kelar Kristum, kelar banyak Kristum, banyak Tuhan dia banyak bisnis kerai di. Tapi hari partai saja berujungi. The time has right that we have to eradicate. Yang ada keting, ya bisnis, ya dung, ya supraman. Itu hana, hadu mentar di lomba, di lomba medio, mengajar hati berita. Latang berat kau, betul. Tu lewat yo doka bengali. Ula orang senam bengali, marsen tiap dapat tulen wit tu orang umbang dia senam bengali. Ukuat senam masih kata ribai. Pramu kan dia kalau dia beli kerja bisnis dia punya punya dunia so. Merikot kuat itu malam mana. Ihoi bok suki kaya kata begini berjalung, kebayi iwe dan buat kita musuh ni berjaya niat syariat. Yang mereka sudah dibahas dengan kerana ini. Tadi dia boleh juga jengsak buat kuih pibar. Boleh. Thank you.